салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. рақобати деринтизори Ислом Махачев ва Чарлз Оливера ба иттилои Ҳабиб Нурмагомедов баргузор намешавад. ҳоло расман худи ташкилоти размии UFC инро расонаӣ накард, вале Ҳабиб Нурмагомедов, собиқ чемпиони UFC ва дӯсти наздики Ислом Махачев тасдиқ кард ки рақобат барпо намешавад ва эҳтимол меравад Ислом бо Дораюши Эронӣ ба октагон дарояд. Ҳабиб дар саҳифаи худ навиштааст ки ба андешаи ман Чарлз Оливера ба Абу-Даби намеравад ва UFC ӯро бо Бенеил Дариюш иваз мекунад. Новобаста аз оне ки рақиби мо кӣ хоҳад буд, вале Ислом дар роҳи расидан ба чемпионӣ аст, иттилоъ додааст Ҳабиб Нурмагомедов. Ба хабари расонаҳои иттилоотӣ, Чарлз Оливера рафтанаш ба Абу-Дабиро лағв кардааст ва Ҳабиб дар ин қазия худи бразилиро гунаҳгор медонад. Қаблан Оливера изҳорот дода буд ки чаро рақобати мазкурро дар Бразилия бояд баргузор накард. Хулас шоми 22 октябр ба эҳтимоли зиёд Ислом Махачев барои ба даст овардани камарбанди озоди UFC бо Оливера не, балки бо Бенеил Дориюш рақобат хоҳад кард. худи Дориюш низ баъдан тасдиқ сохт ки ӯ ҳамчун рақиби эҳтимолии бархурди мазкур масъулият бар дӯш гирифтааст ва дар сурати расман лағв шудани рақобат ӯ омода аст ки бо яке аз онҳо андари октагон шавад. чунин таҳаввулотеро дар UFC 280 касе интизор набуд. бояд ин рақобат баргузор мешуд ва бачаҳо нишон медоданд ки пушти ин ҳама ҷанҷолҳои лафзии охир кадомаш беҳтар аст. аммо нашуд. фақат нагӯед ки Ислом ва Ҳабиб Нурмагомедов роҳи гурехтан аз Оливераро меҷустанд. Эрлинг Ҳоланд аввалин ҷоизаи футболиашро дар Премер-лигаи Англия ба даст овард. Дар натиҷаи ҷамъбасти омурҳои моҳи август беҳтарин футболбози моҳ дар Премер-лигаи Англия, футболбози нави дастаи Манчестер Сити Эрлинг Ҳоланд шинохта шуд. футболбози 22-сола дар 5 бозии моҳи август баргузор кардааш ба задани 9 гол даст ёфт ва дар ин баробар паси натиҷаовар низ анҷом додааст ки ба ин тартиб унвони беҳтарин футболбози моҳро ба даст овард. ин омори рекордӣ миёни ҳамаи футболбозони навкор дар таърихи Премер-лигаи Англия аст ки Ҳоланд бо ин рекорди Серхио Агуэро ва Майкл Куинро шикаст ки онҳо дар омори худ дар 5 бозии аввали мавсим 8 голӣ доштанд. Ҳоланд бошад ин нишондодро нав кард ва дар 5 бозии аввали даста дар мавсим ба задани 9 гол даст ёфт. ӯ баъдан аввалин ҷоизаи худро чунин шарҳ дод: ман бо ин ифтихор мекунам. Ташаккур ба ҳамаи мухлисон ва ҳамдастаҳоям. бе кӯмаки шумо ман ба ин чиз намерасидам, навиштааст Эрлинг Ҳоланд. бо чунин сурат идома ёфтани бозиҳои Ҳоланд гуфта метавонем ки Мбаппе дар муқобили ӯ тамоман шонс надорад. аз миёни Роналду ва Месси мушкил буд интихоб кардан беҳтарин, аммо аз миёни Ҳоланд ва Мбаппе кори сода аст. рафтем. ман гуфтам ки гапи Винисиусро ба ҳамдуна ё худ маймун баробар кардан ахиран калон мешавад. Реал Мадрид ба муқоисаи Винисиус бо маймун дар телевизиони Эл Чирингито вокуниш нишон дод. президенти Ассоатсиясияи агентҳои варзишии Испания Педро Браво дар эфири Эл Чирингито Винисиусро дар заминаи нажодпарастӣ таҳқир кард ва гуфт ки футболбози Реал Мадрид голҳоро ба рақс ҷашн мегирад ки шабеҳи маймун мешавад. агар ту хоҳӣ ки самбу рақс кунӣ, пас ба майдони рақс бирав. дар ин ҷо шумо бояд ҳамкасбони худро эҳтиром кунед ва мисли маймун рафтор карданро бас намоед, гуфта буд чанде пеш Педро Браво. Реал Мадрид ҳама гуна рафтори нажодпарастӣ ва ксенофобиро дар футбол, варзиш ва ҳаёти инсоният рад мекунад. Реал Мадрид мехоҳад ки Винисиус, бозигаре ки футболро ҳамчун муносибат ба ҳаёт дар асоси хурсандӣ, эҳтиром ва варзиш дарк мекунад, дастгирӣ месозад. футбол ки оламшумултарин варзиш дар мавҷудият аст, бояд намунаи арзишҳо ва ҳамзистӣ бошад. бошгоҳи мо ба шуъбаи ҳуқуқ дастур додааст ки нисбати ҳар касе ки дар бораи бозингарони мо изҳороти нажодпарастона баён мекунад, чора меандешад. гуфта мешавад дар изҳороти расмии бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид дирӯз Неймар, Ришарлисон, Дани Алвес ва чанд бозингарони машҳури бразилӣ ба сифати эътироз зидди президенти агентҳои варзишии Испания изҳорот баён карда буданд ва имрӯз шоҳи футбол Пеле низ дар саҳифааш ин сухани Педро Браворо ҳамчун хислати нажодпарастӣ дошта унвон дод. ӯ гуфтааст ки рақс ин хурсандӣ аст. агар ҳоло ҳам мардум ба нажодпарастӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд, пас мо намегузорем ки онҳо ба табассум кардани мо халал ворид созанд. мо бар зидди нажодпарастон ба рақсу шодӣ мубориза мебарем. хоҳе ки барои ҳимояи ҳуқуқи худат мубориза барӣ, пас хушбахт бош, худашон мағлуб мешаванд, навиштааст Пеле. аслан сиёҳпӯстонро бо ҳамдуна ё худ маймун баробар кардан
تاریخ قدیمه دارد که در غرب چند ساله هاست ادامه می‌یابد. بازی گذشته با صفت تحقیر بعد گل زدن وینیسیوس از منبر میدان سوی او بانان هوا داده بودند که پس از این عمل چنین گپ و کلوچه‌ها الکی همگیر شد. باوری دارم که حالا وینیسیوس با آنها وقتی زیاد برای جواب گردانیدن دارد. اگر که کسی را سیاه گفتن تحقیر باشد و با جوابگری کشیده شود، من همه همسنفام و اطرافیانم را به سود می‌دهم. برای چند کسا در برابر شما با آنهایی که امسال با منچستر یونایتد رفتند سوال است که آنها برای چی به این دسته رفتند؟ با کدام خاطر با باشگاه گزارش کردند که قریب بود سال گذشته با چمپیونشیپ میرفت؟ گمانم من جواب اصلی این سوال را میدونم. آنها با آن خاطر رفتند که منچستر یکی از دسته های است که معاش خوب دارد. این را با حمایتگری نو این دسته لیساندرو مارتینز نیز سوال دادند که چرا جوانی خود را با قول سوزانده با امیو گزارش کرد. او گفته است که من برای آن اینجا آمدم که منچستر بهترین باشگاه است. همش همین. برای من چنین خلاصه برآوردن خیلی ساده بود. منچستر باشگاه بهترین جهان است. در هر بازی دستگیری مخلصان را احساس میکنم. همه وقت آرزو میکردم که در چنین باشگاه با میدان برایم. این را همه میدونند که منچستر باشگاه با تاریخ بزرگ است، گفته است لیساندرو مارتینز. اگر بازی‌های منچستر مثل سال قبل شود، در آخر موسم میخواهم حال مارتینز را ببینم که با همین گپش میایستد یا نه. اخیراً با قول گپ‌ها میان حبیب نورمگامدوف و حمزه چیمایف گریخت و در آخر معلوم گردید که حمزه و حبیب هیچگاه با هم دوست نبودند و بر ضمن یکدیگر را چشم دیدن هم ندارند. چند پیش حبیب نورمگامدوف حمزه را انتقاد کرد و گفت که این خیلی بد است که در اطراف او یگان مسلمان نیست و این میتواند به اندیشه‌های حمزه تأثیری بد داشته باشد. قبلا هم چند مرتبه توسط شبکه‌های مجازی حمزه و حبیب به یکدیگر اشاره‌های معما-انگیز می‌کردند و برای مخلصان عجیب هم بود که حبیب با حمزه چیمایف چگونه مناسبت داشته باشد. خلاص انتقادی که حبیب بعد رقابت حمزه با کوین هالند کرد اخیراً روی آب برآمد و حمزه به سخن حبیب جواب گردانید. یک مخلص دختر اشدی حبیب از ایالات متحده آمریکا با اسم کایلی میت که در اینستاگرام خود را حبیب خوردی نام گذاشته است و بیش از 100,000 ابونچی دارد، عکس را با حمزه گذاشت و نوشت که متاسفانه حمزه وزن خود را به مقدار 3.5 کیلوگرم پرتافته نتوانست. حمزه باشد زیر این عکس شرح گذاشته است که من تیرامیسو بسیار خوردم و 5 مرتبه رقابتم با تونی فرگوسون من کرده شد. نوشته است حمزه که این گفته او اشاره به وضع چند سال پیش حبیب بود که چند مرتبه با دلیل در وزن پرتایی موفق نشدن رقابتش با تونی فرگوسون من گردیده بود. حمزه این رو نوشت و بعد چند لحظه پاک کرد، ولی رسانه‌های خبری الکی اون رو رسانه‌ای کردند. خلاص همگان جواب حبیب را اکنون انتظارند اگر به شرط رمضان قادیروف پرزیدنت چچنستان با قول به میان ندرآید. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.